Kublai pi baro nga sokumen ban pentip shapi baka khasi South Circle John Kabalang 7-day Adventist hapo ka khasi jentia conference bangilala bandon ya ka official YouTube channel John Kanika Circle ya ka bangila ai kerteng ka khasi South Circle media ka thong John Kanika channel kalong ban kentiu ya kalama gospel ke jong trai ban ai ya ke jing pentem ke jingjang ke badon hapo kani ke circle ka khasi South Circle ni don langut kinong trai ke pastor evangelist manga Pastor Albert Scamlon ubolong circle director John kani ke circle nangta ngidon ru Yanki Karbuki ubolong church pastor John Kabalang Hamlin ubapet ru iki katu kani kitanat balang ngidon ru Demi ki shela ubolong church pastor John Kabalang Hapsora ubapet ru iki katu kani kitanat balang hapo kani ke circle ka khasi South Circle ngidon hadu kumba po tli ke balang ke bala penskam ka bangi ong hakaktin away ki organized church nangta kitanat balang ki bengi penenkam hakaktin ka balang kejongi company nangta ki isolated ki balong shiyeng aryeng ngakwa ban puli ki katu kani baro ki balang ki bahap hapo kani ka circle ki balang ki bala penskam ngidon ka melim bat ka sora ki balang ki bapat peskam ki tenat balang ki balong ru shiyeng aryeng na pedeng kini ngidon ya ka balang hasosaran nongwa shela sai sophan sai karam ichmati kini ki sautli ki balang shela sai sophan sai karam bat ichmati ki alumlang bat yalong jeseng hakawe ka ying mani ka badan hasai karam ngidon ru kabalang hamawlong umwai sobar shnongkawar laitra thangkarang kunmadan lai rengau lai mausiang lai kro kshay banyun punusla badnong shiken nganget lengba kani ke channel nginyo shibun ke jingkerku patu ai ba ya kalama gospel ke jong trai ngin kentiu kham shajrong na kabenta ke brom ke jong blai amen